Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm today Carlo Mongu sasaka swinene about producer, of course, ya hosi nga Mr. Post. Nga va mana ante ka DJ Gift. So ka siku of course, around 12th April, as you can see, we can scroll ka account ya DJ Gift. Lona fana scroll, fana kuma ko, hey. Boom, ifika tsala ku amen leswi nga fika tsala swona then fika posta that image kwalano. So la obviously le xitandini xa yena hi nga recall ku i sungula aka that small house there wa nga zomu kahle la a kombisa ku i studio mi nga ma hleketa minkarhi yaliya no nga tiku swi continue swa studio ri kanjhani mara a kombisa ku i aka studio la so loko hi languta ka right swona ku i ake yindlu la approximately 3 room. So nga vula tani ku congratulations to DJ Gift ku va akini la amina umkhamela ta page ram nga mshona already ku progress ayiri kona minkarhi loko ala ku humesa album nga ma hleketa posted the image status so me as Master Tian swona ku hey una progress yo ila ku aka misa lo ani ni mene 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 bya hlo man swonini guys no ha wona nga vula leswi mara ani swonini ku misa lo ile ku benga switina la hi komena mhaka lesi akini as you can see la swikahle swinene i choice ya yena so na switoko vele un'wana ta fika nghenisa hlavo ka mhaka leswi swi kahle ni vheta va ni swi coverini a ni swin'wana swona ku swo boha un'wana a fika vula leswo so leswi nga ta swi vula hi side ra ko va choice ya munhu a ni mo swa ku side ra hlavo like yena va kha xa movha a nga ri ku akeni so kwalani ko swi ya hi choice ya munhu swi fika la ku lwela ntiyiso i mhaka yo tika swinene because the priorities are the fun hi kona mhaka so van'wana vanhu va sungula hi ku aka van'wana va sungula hi ku xava movha hi kona mhaka leyiwa so un'wana ka ni musi ku Master T i vona njhani mhaka mina hi ku vona ka mina lawa ku va mina yes mina support yo va munhu a va a sungule a aka before a xava swa movha na leswin'wana mara a ni vuli ku hi swa correct swi hi munhu swi hi ti-priorities ta munhu swi endla maybe kumbe tshamile ku travel u kuma ku movha wa boha ma swa ku ze ni ku debate leyi loko yo va kona leyi yo hela ku debatisa timhaka ta hlavo to va hi ya kha xavetela movha and then lowun'wana a sungule aka yi ta hi hlupha ngopfu swi hi munhu so mina i Master T yes of course mina support yo va munhu a va sungula aka and then a xava movha mara na leyo munhu a sungula a xava movha yi kha yi make sense because mi kuma n'wana i fika va kha travel tirha ngopfu ku travel so i ta fambi yena hi taxi ku ri ke mi kuma ku swi va kha swi n'wi boha fika va kha travela and stuff like that ma swa ku yi tika njhani mhaka leyi so leswi nga ta swi loko un'wana na un'wana munhu a endli leswi a swi tsakelaka so loko ku ri yi kuma ku le ku tirheni wena ku sungula xava movha xava swa wena i choice ya wena loko u lava ku sungula aka i choice ya wena ma yi kona mhaka liya mara mina as Master T swi kahle na mina ni tlhela ni kombisa side ra mina ku ni believe ngopfu ka mina ni believe ka side ro sunguli aka and then ni xava movha hi ku mina movha ni vona wu risk ngopfu ni vona wu risk ngopfu because wu ngo ho onhaka or wu tlumba so at least ka yindlu wa swi tiva ku a mina yindlu risk ya yona yi low ngopfu yi low ngopfu risk ya yindlu compared to a car hi leswo.